Haji Hagan.
Yesu Kristo. Mie doja na mia domame siame. Hebia be Mawu ame si yra miaƒe emevava na yra miaƒe eŋkumenɔnɔ kple dodo katã le via Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Amen. Mia ayi edzi kple ŋkekea dzi gbeƒã ɖeɖewo. Egbe enye kɔasiɖa atɔ̃lia le tsitretiti megbe si xɔ ŋkɔ be Rogate, si gɔmee nye be mibia nyati si woɖe tso mawunyawo me. Eyae nye be trɔ le wo dzi me eye dzra Aƒetɔ la ƒe nufiafia ɖo. Trɔ le wo dzi me eye dzra Aƒetɔ la ƒe nufiafia ɖo. Nyitsɔ kɔasiɖa si va yi di nukpɔkpɔwo ƒe ƒuƒoƒo enye franc 900,000, kotoku 89,9, biedze 4 kple bie 2 989,410 francs. Mie le akpe dam na mia dometɔ ɖe sia ɖe le miaƒe kutrikukuwo ta hena Mawu ƒe doa léle ɖe te kple edodo ɖe ŋgɔ. Aƒetɔ la ŋutɔ nagayra mi ɖe edzi. Amen. Nyitsɔ ma míeɖe ame 1,170,000 kpɔ gome le subɔsubɔwo kple eveawo me. Ŋutsuwo 390,000, nyɔnuwo 526, le ɖeviwo gbɔa ŋutsuviwo 147, nyɔnuviwo 197. Ɖoɖo siwo le mía kplɔ ge le kɔasiɖa sia me. Etsɔ dzoɖafia tso ga ade kple afã mía ava adzro mawunya me. Kuɖagbe, ŋdi, gayenyi kple afã, ŋtitidɔ kple gbedodoɖa anɔ anyi. Le efia mea, tso ga ade kple afã míele nusrɔ̃ge ku ɖe etanya si ke le nyɔnuwo kple ɖeviwo domedɔ ƒe ŋkekea dzia ŋuti. Nyɔnuwo kple ɖeviwo domedɔ ƒe ŋkekea eyae nye nyitsɔ kɔasiɖa si ne gbɔna ɣletia ƒe ŋkeke 17. Kema míele nyɔnuwo vevietɔ, ŋutsuwo hã kple ɖeviawo sia kpem nyitsɔkuɖagbe fia hena
nous sɔsrɔ̃. Ɣleti ya ƒe dzora yi ke anye ŋkeke 8 eyae bac 1 dodokpɔ adze egɔme. Etsɔ dzora mele eme o. Dzora si le ekplɔ ge ɖo. Kema míele biabiam tso dzilawo si hã be mía vi yiwo ke le ƒenuwu dodokpɔwo yi gea míakplɔ wo tsɔ vɛ etɔxɛ bac 1 dodokpɔ yilawo be nyitsɔkura gbe fia ne míesrɔ̃ nu vɔa míado gbe ɖa kpli wo. Ele vevie ŋutɔ. Lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me. Egbeae nye ŋkeke si míeɖo be ne glo wògloa zi ɖeka le ƒe mea míawɔe ɖo ɖe agblɔ be ema ya míawoe le gblɔm be míetsɔ míaƒe nu yiwo Mawu na mí míekpɔa ƒe ewoliawo tsɔ vɛ koa míexɔe se be ame sia ame dzra ɖo ɖe ŋkekea ŋuti. Osɔfo alemawɔ mele mía dome o. Vɔ nye menya nu ka ta ekpekuhabɔbɔ va le eƒe ŋkɔ yɔm ɖo. Alemawɔ. Osɔfo mele mía dome ko mieva le ŋkɔ yɔm. Miedze agbagba koŋ. Mía nɔvi wɔnyɔme hamenɔƒe metɔwo le dzadzram ɖo hena woƒe eƒe blavevɔ-atɔ̃lia yubili zãɖuɖu. Kema egbe la wole dzo tɔm azã lancement wɔe be nutome ƒoƒudzikpɔla bia tso osɔfo alemawɔ si be wòanɔ ye teƒe le wɔnyɔme. Ebe ne ma yi wa enye ma yi me be awo enye me le conseil régional mo. Osɔfo alemawɔ ne yi kɔa eyi doa gbe mía ado gbe ɖa ɖe ta be edoa wòayi nyuie wòagatrɔ gbɔ ava ɖo mía gbɔ dedie. Mie ɖe gbeƒãe va yi bene Mawu ɖe mɔa le Pentecoste dzia mía alike mía nɔvi yiwo ke woxɔ tso ƒe 20 dzi le yiyim. Míeyɔ wobe ametsitsiwo yiwo ke le kelili nusrɔ̃ma mía alikewo. Kema ekɔnu ya ava eme le dzora Pentecoste ŋfɔke ƒe subɔsubɔ me tso ŋdi ga enyi me tututu. Ɣletia ƒe ŋkeke 25 gblɔm míele. Míatɔ ŋkɛ dzɔ. O míali ke nusrɔ̃lawo le Pentecoste ŋfɔkea alo sɔleme melea eko gblɔm mele. Miɔntɔ miese nya me. Eye ne Mawu ɖe mɔa mía axɔ mía nɔvi nyɔnu 2 siwo subɔna le habubuwo me tsã la ɖe míaƒe presbyteria nyanyue hameame baptiste tɔ adventiste du 7e jour tɔ ɖeka kple assemblée de Dieu tɔ ɖeka. Míanɔ gbe dom ɖa ɖe wo ta. Tso etsɔ dzora ade asi na yawo ɖa gbea CPD blanc régional anɔ anyi
mienye be miaƒe gɔmedzesukua enye centre d'écrit kema suku bubuwo akpe ɖe mia viwo ŋutia etsɔ wa adze CPD blanc gɔme ale be wodzra sukuxɔawo me ɖo xoxo kɔa accès megali nɛ o na sukuxɔawo kema mie taflatse dom na hadzihawo kple ame bubu yiwo ke va do ago le míaƒe ekpoa dzi be le kɔasiɖa ya mea keke na yawo ɖe agbea sukuxɔawoa emɔ me ele wo ŋuti o loo kɔa míawɔe ɖo ɖe akpe na mi. Ku ɖe DFE ƒe ŋkekea ŋutia woawɔ nuʋu sɔleme egbe tso ŋdɔ ga eve me tututu le wɔnyɔme hamenɔƒea me. Mie le akpe dam na Mawu si ɖe mɔ be aƒetɔ Hulédé Kanyikoe ƒe kukɔnuwɔwɔwoa wote ŋu dze edzi le kɔasiɖanuwu sia le Methodiste hamenɔƒe si le Hanokɔƒe la me. Wole memlɛɖaviwo kpeŋ be woado go le wo nɔewo dome nenye be subɔsubɔa wu enu fi ke woanɔ eyae nye hadziha gã ƒe nɔƒe. Etsɔ yi va yi Yerusalem gbedoxɔme hadziha gã me nɔlawo hafi míava dzo le wo gbɔ le ŋdɔ ga 12 mea wonye ame 89. Wosa wo ɖokuiwo ɖe aga nɔ Mawu ŋkume tsi ŋdɔ do gbe ɖa ele vevie mi akpe dam ne Mawu le ɖoɖo sia ta hele ebiam be wòa agagbugbɔ adzra mia nɔviawo ɖo le gbɔgbɔ me le xɔse me hena edɔ si wowɔ la ƒe dzi. Megblɔ na wo etsɔ be ne mie le kpe kum ɖe abe ale ye kpekulawo le kpea kum fia ko mie le aseye tsom koa miekpɔ be ga ɖe me wova tsoe alo mi mekpɔ o eye miegblɔna be gbɔgbɔ kɔkɔea eɖiɖi ko yi mi ŋutɔ ga miekpe ase ma miekpɔ nu yi dzɔ le xɔa me me ɖokui nye bi ase be o womekpɔ de flese wobe vitre wokia ha ɖeke o wòle lekea ɖe ke ne ŋuantɔ va sɔgbe vɔ leke nɔgbe avedzi be gbedoxɔa me nɔna wòava nɔ ɖo kɔa Mawu ƒe gbɔgbɔ nanɔ mia kplɔm ɣe sia ɣi miakpe dam ne Mawu be ŋkeke ɖe ŋkeke yiwo mea asitɔtrɔ le gbedoxɔa ŋutia ele edzi yim. Miegblɔe nyitsɔ be ne Mawu ɖe mɔ megbedomea nu yi ɖo la nɔ fi ma ke ma woawɔe keŋkeŋ vɔa wobe ewɔɖuƒe abɔ akpena le edɔa menɔna dɔwɔlawo bɔbɔe ɖe kura o kɔa fi yi wowɔe se va ɖo etsɔ ɣetrɔa yenye ma kpɔm miele kɔa tso etsɔa woagayi edzi ne Mawu ɖe mɔ nyitsɔkɔsiɖagbea miakpɔ enua ƒe nɔnɔme keŋkeŋ. Miawoe le dɔ dzi loo miawoe le Mawu ƒe dɔ wɔm. Mie le ŋku ɖomee na
mi ame yiwo de adzɔgbe hena gbedoxɔdɔ le yi me miewɔ journée de mobilisation de fonds ɣleti etɔ̃lia ƒe ŋkeke enyilia be aza dze kpekpe ɣleti eve va yi vɔ kema Mawu neve mia nu ne ame yiwo mekpɔ wɔwu nu ɖe haɖeke wa ne miate ŋu awɔe hena edoawo ƒe afɔtsɔtsɔ nyuie. Takpekpe anɔ anyi na dɔle ɖe asiha menɔlawo nyitsɔ braɖagbe fie tso ga 7 me tututu. Wole biabia tso nyɔnuwo si be woanɔ te ne subɔsubɔawu enu. Eku beƒã ɖeɖe mietsɔ vevesese le gbeƒã ɖem mianɔ Agbahe Ayaba Antoinette ƒe ku mianɔ ya etsi teƒe ɖeka ewɔ vie mieyina ade kplɔ̃ ŋu nɛ eye mie de kplɔ̃ ŋu le ɣleti etɔ̃lia me ye mieyea yatɔ ne miele lãmesẽ me nyanɔ akpedza ne Mawu lo aya gbɔgbɔa machine ye wotsɔ de ŋɔtsi me nɛ kɔa edze Mawu ŋu be yaxɔ eƒe gbɔgbɔ. Ɖoɖo aɖeke mekpɔ va ɖo mia gbɔ haɖeke o. Mie baba dom ne ƒomeawo. Agbalẽa ɖewo le mia gbɔ. Gbãtɔ eyae nye be nutome ƒoƒua ƒe aɖaŋudeha le enya wɔ nublanui aɖe mam kple mi ne ame yiwo ke dzesi aƒedokɔe ƒe hamenɔƒea woyina le egbe mea miakpɔ be etsiɖɔɖɔ ele fu ɖem na wo so keke eƒe 2023 me. Ewɔe be eƒe ya me tɔxɛa wobe míaƒe sukuviwo yiwo le sukua me le fi ma woƒe xexlemea eɖiɖi mama me eye hametɔwo hã womegate ŋu le sɔleme yiyim le fi ma o koa abe Kristo hame enea wole biabiam tso hamenɔƒe ɖe sia ɖe si be mía awɔ kpekpeɖeŋu nudzɔdzɔ tɔxɛ le hamenɔƒeawo me míatsɔ aɖo ɖe nutome ƒoƒu dzikpɔƒea eye edɔ yi ke hiã be woatsɔ ga awɔ le aƒedokɔe hamenɔƒea mea hena nu dzadzraɖoa ne woawɔe. Kema le mía gbɔ le avedzi le afia míadzra ɖo ɖe ɣletia ƒe ŋkeke 24 ŋuti yi ke nye Pentecoste gbe eya ye míawo míele ewɔ ge ne míatsɔ aɖo ɖa. Mawu yra mi xoxo lo. Bɔbɔbɔ kple xɔseʋu habɔbɔ yiwo ke le míaƒe nutome ƒoƒua mea to
tɔgbui nukafu etɔ̃lia ƒe kpekpeɖeŋu me. Wole nɔnɔme tɔxɛ aɖe wɔ gbe si dzi woda ŋkɔ ɖo be Festival de danse bɔbɔbɔ. Ele eme va ge le ɣleti enyilia ƒe ŋkeke gbãtɔ dzi koa wole biabiam tso mía si be míado ŋusẽ nenye be bɔbɔbɔ alo xɔseʋu le hamenɔƒe aɖe mea, míado ŋusẽ wo. Wɔna ava eme le Tokɔe ƒe hamenɔƒea me. Kuɖaviwo le míaƒe nutome ƒoƒua me. Woƒe akpeda sɔleme ele eme va ge le Zangera evogɔme hamenɔƒe me le dzora yi ke anye Pentecoste ŋfɔke so ŋdi ga asieke me tututu wobene subɔsubɔa wonua agape ava eme. Míayi edzi kple akpe dadawo. Gbe doxɔnunana mobilisation de fonds si megbe franc akpe atɔ̃ le nu gã siwo me Yehowa ɖem tsoe la ta. Eƒe ɖeɖefiawo le eteƒe. Akpe na Mawu. Akpedanu enye franc akpe atɔ̃. Akpe na Mawu elabena eyae kpɔa míaƒe dodo kple gbɔgbɔ ta. Eyae na lãmesẽ mi luʋɔnye kafu Yehova. Nu sia nu si le menye la, mi kafu eƒe ŋkɔ kɔkɔe la. Akpedanu franc akpe ewo. Akpedanu mía nɔvi dada amegbɔ Grace kple esrɔ̃a Sonyo Bruno. Wole akpe dam gbana Mawu evelia na hamenɔƒea be nu yiwo teƒe yiwo kpɔ le ameyinugbe amegbɔ Kwame Francis ƒe ɖiɖi me le Ghana ati avia yiwo ƒe nuku wobe miawoe wɔ dɔ loo. Wole akpe dam na Mawu le nu siwo katã wòwɔ na wo la ta. Franc akpe atɔ̃. Ewolia franc eya nye ewolia tɔxɛ lo. Franc akpe alafa ɖeka blavevɔ adre 127,000 francs. Ewolia bubu franc akpe ɖeka alafa enyi kple biewo. Ewolia tso nɔvi aɖe gbɔ franc akpe bla eve. Le vɔsamlekpuia dzi akpedanu franc akpe eve kple ewolia franc akpe enyi. Lɔlɔtɔwo miwɔ ɖeka ne mía ado gbe ɖa ɖe akpedalawo ta. Mawu fofo mavɔ ŋusẽ katatɔ. Bubu kafukafu kple dodo ɖe dzi tsɔŋ míegale na o le nu dzɔtsu enu klitsu yiwo katã wɔm nele le míaƒe agbeme la ta. Wo dɔlawo wodo ɖe ŋkuwò me. Mí katã le hahome gake tɔxɛ.
nɔviwo tsɔ woƒe akpedanuwo kple ewoliawo vɛ le nui wose le wo ɖokui me la ta míeɖe kuku be nàxɔ wo woazu dɔwɔnu le wo aƒea me to mía ɖela Yesu Kristo dzi. Amen. Gbeƒã ɖeɖe gbãtɔ hena yayra xɔxɔ ɖe srɔ̃ɖeɖe dzi. Ƒomewo tomi kple eklu fiagbɔ kple adama kple hini wotsɔ dzidzɔ manyagblɔ le gbeƒã ɖem wo vi wo Fabrice kple Ornella ƒe yayraxɔxɔ ɖe srɔ̃ɖeɖe dzi. Kɔnua le eme va ge le memle ɖa ɣleti sia ƒe ŋkeke etɔ̃lia dzi tso ŋdɔ ga eve kple afã me le aƒlawu avedzi gbedoxɔme afii. Kema esiae nye gbeƒãɖeɖe gbãtɔ. Nenye be ame aɖe kpɔ nya ɖe ku ɖe wɔna sia ŋuti si ke ate ŋu anye mɔxenu na ewɔwɔ la, míebia be amea nate gogo mí nunɔlawo. Evɔ nenye be gbeƒãɖeɖe evelia va yi ye mí mese nya ɖeke o la kema mɔɖeɖe li be míayra mía nɔvi eve siawo ɖe woƒe srɔ̃ɖeɖe dzi. Ne Mawu ɖe mɔa nyitsɔ kɔ asi ɖe agbea míaɖe wo afia mi. Míanɔ gbe dom ɖa ɖe wo ta. Akpe. Hadzihawo, nyɔnu tagayiwo kple kpẽkuxa.
Do tawia trelia so kukui blavevo evelia va celebra ton vo de keliadi. Evelia le petrope agmaleme. Petrope agmale gbanto ta etonlia so kukui etonlia va celebra vevo evelia di. Eyo de tonlia le nyanuela abe alesi Yohannes ngreni. Tawi enelia so kukui lui atonlia va celebra vevo de keliadi. Lolonto dongo na mau nyohe hlemina mia dogbeda. Bubufia mie da pena o. Ela bene lombe mia gava o ape mendisia. Fofo eyi ila debe mia sewo agbenyala. Nye hian wo gbogbo kokwe pe amegbonono. Hena nyala sese pledi wowo. Tomia de la Yesu Christ fin komi. Amen. Do wo tawi adrinlia so kukui blavevo evelia va celebra ton vent de keliadi. Ale Paulo titre de takpela onkume le du takpefe la globe. Ateneto me deje sile miapenu katanbe nye voa ma unto. Elabe esi maison to duame. Helen kude nu siwo mi subona la dometo ade onula. Me kede vosamle ku ade nu. Won lode edibe ma usi ame adeke menya olatwe. Eyata nu si mienya o evo mi hele esubom la pe nyae me legbe pa de me nami. Ma u amesi wo hehia me ple nu si anusi le eme. Eye wonye afeto le difo ple anyigba siala. Menwa gbedo hosiwo amegbeto tulameo. Medina be amenato efe asi awo nane na ye abe nane de wo hia ye eneo. Eya ntwena ameo katan le agbe le papam. Eye wona nusi anuwo dometo amesiame. Ena amegbeto pomela doto amerikame. Eye wona wo kakade hehia mekatan. Ma wena duko de siaje le tefesi tututu wolela ple efelipo. Eye wodo eyi yisi tututu wana hehia me asirola han ani. Ewo esia alebe amewonata asi adi abe wakwe ene. Evola ma umele adoge tomia dometo adeke gbo hafio. Elabe ame ade globe eya me miele agbele hevana hafi le ani. Esokple nyasi miafe hakpala de o globe efe didi mevi o miawo han mienye. Esi miawo han mienye ma ufe didi mevi o tala. Me lebe mia bube ma ufe dedeme de wole abe sika krosalo alo pesi amegbeto butame wo adam toele efe susunu la eneo. Ma unge adaba fu eyi yisime amewo menye oladi ke azon la edegbebe amewo kata natko dime le afisi afi. Edon keke dibe yegbona ame ade si yetiala ditoge adrovonu amesi wole hehia mela le jojo nyenyenu. Mauna amewo kata nyabe yele esi awoge godo. Esi me wofo amela de titreto amekuku odome. Amen. Petro fagbale gbanto ta etonlia. Tokuku etonlia va celebra vevo evelia di. Ne miedua vevi nu ni wonala. Ameka kon awo nu vevi mi. Evola ne hia eye mi pe fule nu dodwe wo ta go han la ma wira mi. Mi gavon wa ma o.
eye migati dimadi hã o. Ɖe esia teƒe la, mitɔ bubu na Kristo abe aƒetɔ ene le miaƒe dime. Minɔ ŋdɔ esia yi be miate ŋu aɖe nyame na ame sia ame si di tso mia si, be miaɖe nyame na ye tso nu si miele mɔ kpɔm na la nu. Ke migbɔdzi blewu, miawɔ esia kple bubu. Mina miaƒe dzitsinya navo, alebe ne woɖu mi la, nunakpe ame siwo gblɔa nya vlo tso nɔnɔme nyui si le mia si le hadede kple Kristo me la ŋuti. Elabe ne enye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu la, enyo be ame nakpe fu ɖe nudzɔdzɔe wɔwɔ ta, wu be wòakpe fu ɖe nu vɔ̃ɖi wɔwɔ ta. Elabe Kristo hã ku ɖe amewo ƒe nu vɔ̃wo ta zi ɖeka ko ɖe eyiyawo katã nu. Togbɔ be enye ame dzɔdzɔe hã la, eku ɖe nu madzɔmadzɔ wɔlawo ta be yeate ŋu akplɔ mí ayi Mawu gbɔe. Eye wòyi ɖagblɔ mawunya na gbɔgbɔ siwo le gaxɔ me. Woawoe nye ame siwo meɖo to Mawu ƒe gbe ema yi esime Noa nɔ eƒe aɖakaʋu la kpam la o. Ke Mawu gbɔ dzi blewu na wo. Ame ʋɛ siwo de enyiƒe koe woxɔ ɖe agbeletiɖɔɖɔ la me. Mawu ti ɖe ta sɔ kple tiɖɔɖɔ sia, eye eya xɔ mí ɖe agbe azɔ. Menye ɖikɔklɔ ɖa le amenu ƒe ti wònye o, ke boŋ enye kukuɖeɖe na Mawu be wòana ame ƒe dzitsinya navo. Mawu ti ɖe ta exɔ mí ɖe agbe to Yesu Kristo ƒe titretititsokume me. Eyi dziƒo eye wòle Mawu ƒe nuɖusime hele mawudɔlawo, dziɖulawo kple ŋusẽ siwo le dziƒo la dziɖum. Amen. Etɔ̃lia le nyanyui la abe ale si Yohanes ŋlɔe ne, ta 14 tso kpukpu 15 va se ɖe 21 dzi. Ne mielɔm la, milé nye seawo me ɖe asi. Mele kuku ɖe ge na Fofo la, ale be wòaɖo nyaxɔɖeakɔla bubu si ava nɔ mia gbɔ tegbe la ɖe mi. Eya nye gbɔgbɔ si fiana be Mawu nye nyateƒetɔ. Xexea me mate ŋu axɔe o, elabe mate ŋu akpɔe hafi ava yi si dzege o. Ke miawo ya, mienyae elabe ele mia gbɔ eye wòanɔ mia me. Nyemagblẽ miawo ɖeɖe ko ɖi abe tsyɔ̃evi ene o. Magbɔ va mia gbɔ. Esusɔ ʋɛɛ ko xexea me magakpɔm o, ke miawo ya miakpɔm. Esi mele agbe ta la, miawo hã mianɔ agbe. Ema yi la, miadze si be mele tɔnye me, eye miawo miele menye, eye nye hã mele mia me. Ame si lé nye seawo me ɖe asi, eye wòwɔa wo dzi la, eya nye ame si lɔm. Ame si lɔm la, tɔnye alɔ̃e, nye hã malɔ̃e, eye maɖe ɖokuinye afie. Amen. Míayi edzi kple ha 300 kple 5. Ne míezɔ kple Aƒetɔ le eƒe nyanyui la me, dzidzɔ gãgae míakpɔ tso Mawu. Ne míewɔ eƒe se dzi, akpɔ mía dzi dedie kple ame siwo katã lɔ̃nɛ. Ha 300 kple 5 ƒe kpukpui gbãtɔ kple 2.
le nkekea ƒe tɔxɛ nyenye ta mie le nkekea dzi mawunya etɔ̃awo kple nyatia ŋu dɔ ge kpe ɖe mawunya si ke le agbalẽ kotokuawo dzi la ŋuti esi woɖe tso Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla 28 ƒe kpukpui 22 ƒe ebe me. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 28 kpukpui 22 ƒe be le gbɔgblɔm be eye matsɔ nu sia nu si nànam la ƒe akpa 8 ana wò eye matsɔ nu sia nu si nànam la ƒe akpa 8 ana wò. Amen. Nɔvi lɔlɔtɔwo le mía Aƒetɔ Yesu Kristo me le egbe nkeke sia si míeɖo be míatsɔ míaƒe dɔwɔmetsonuwo ƒe akpa 8 ave na Mawua, nyati siwo ɖe tso mawunyawo me ele mía kpem hena dzimetɔtrɔ kple Aƒetɔ la ƒe nufiafia dzadzraɖo ku ɖe dzimetɔtrɔ ŋutsia nyatia le mía kpem be mía atrɔ tso etrɔ subɔsubɔ ƒe mɔ dzi, mía atrɔ tso Kristo vi ɖe etrɔ vi ɖe yome eye mía agbugbɔ alé ŋku ɖe míawo kple Mawu domekadede ŋuti ale be míawo ŋutɔwo gbã míazu vɔsanu gbagbe na Aƒetɔa hafi míagblɔ be mía ava tsɔ nu siwo ke Mawu na be míewɔ dɔ la me tsonuwo ƒe akpa ɖe ave. Ne míeyi ɖe mawunya gbãtɔ mea, Apostolo Paulo le Atene tɔwo yɔm be woatrɔ tso etrɔ subɔsubɔ me woatrɔ dzime eye woava Kristo gbɔ elabe
se ɖe ɣeyiɣi ye Paulo yi be yeaɖe gbeƒã nyanyuia na woa wo kpɔtɔ nye trɔ̃subɔlawo ale be eye Paulo va yi ɖo dua mea eɖi tsa lé ŋku ɖe nu ŋuti eye wòke ɖe eŋuti be Atene dua katã la wo li legbawo anyi wo li trɔ̃wo anyi eye wotu xɔ na wo gake nukunutɔea Paulo kpɔ vɔsamlekpui aɖe si ke wotu si dzi woŋlɔ ɖo be Mawu si womenya na o la tɔe ale be Paulo mebu fɔ Atenetɔwo enumake o ke boŋua enɔ te ɖe nu yi me wole agbelea enɔ te ɖe edzi eye wole Mawu kple Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nyanyui yi ke wòtsɔ vɛ na wo la gblɔ ge na wo ebe yeke ɖe ŋuti be mi Atenetɔwoa miede ŋgɔ le subɔsubɔ me labe miaƒe nu subɔsubɔwo miaƒe enu klikoewoa wo sɔgbɔ miaƒe akalama kpakpɛwo miaƒe legbawo atingeliwo kple bubuawoa wo sɔgbɔ vɔsamlekpui yi ke dzi mieŋlɔ ɖo be enye Mawu si womekpɔna o la tɔ ɖe Mawu ma yi ke womekpɔna oa ye be nya ye me dzi be magblɔ na mi azɔ ke ma efia be Atenetɔwo la wonya be Mawu makpɔ kple ŋku aɖe li evɔa emɔ yi nu woato asubɔe ake ɖe ŋutia eya ye womenya o ke ma wole nu manyamanya me ele be Mawu ƒe nya nakle ɖe wo me azɔ be woadze si nunya alia ke wònɔ le mía tɔgbuiwo kple mía mamawo hã ŋɔli Afrikatɔwo nya Mawu hafi wova tsɔ Kristo ŋuti nyanyui tsɔ vɛ mía tɔgbuiwo kple mía mamawo nya be Mawu gã li hafi mawuviwo hã woli wode vovototo wo dome gake emɔ yi dzi woato ake ɖe Mawu gã ŋutia ye womenya o wosusui be ne yewoto mawuviwo dzi yewoto gbɔgbɔwo dzi yewoto ŋɔliwo dzia yewoate ŋu ake ɖe Mawu gã ŋuti azɔ emɔ yi dzi miato ake ɖe Mawu gã ŋutia ye be nyanyuie wotsɔ vɛ na mi Paulo le gbɔgblɔm na wo be Mawu ma la eya ye nye wɔla eya ye wɔ nuwo katã eya ye na agbe eye nu sia nu yi ke li la eto eya ma ƒe ŋusẽ me eya ye nye dziƒo kple anyigba ƒe aƒetɔ le ema nu Mawu ma elolo ekpe etri akɔ wu ale gbegbe be woagblɔ be woatu etrɔxɔ nɛ ne woakɔe tsɔ de me eta ye wògblɔ na wo ɖo be Mawu ma ya menɔna exɔ yi ke amegbetɔwo tsɔ asi tsɔ tui la me o Mawu ma ɖe eya ye na be miele ʋaʋã miele yiyi miele gbɔgbɔ Mawu ma ye na mi ŋusẽ ye mietsɔ wɔa miaƒe dɔwoe eye nu sia nu yi ke le mia si la etso Mawu ma gbɔ na mi ale Mawu ma eya ke ɖe eɖokui fia to Yesu Kristo me abe xexea me ƒe aƒetɔ kple ɖela si dzi wòle be woaxɔse la ene kema Mawu ma ye le mia yɔm to Yesu Kristo dzi egbe be miava dzimetɔtrɔ gbɔ kema lɔlɔtɔwo nu yi me miase egbe eya ye nye be
enu gbãtɔ si ke dim Mawu le tso mía gbɔ la menye enu yi míava na le eƒe aƒe me o. Evɔ nu gbãtɔa eyae nye míaƒe dziwo ƒe gbugbɔgawɔ yeye. Edzi yi ke atsɔ eɖokui anɛ blibo keŋkeŋ. Kema ele be míawo ŋutɔwoa míatsɔ mía ɖokuiwo awɔ vɔsa gbagbe na Mawu gbã hafi emegbea míagblɔ be mía ava da akpe le eƒe aƒe me. Le Mawunya evelia mea, Petro le ŋusẽ dom xɔsetɔwo be aleke kia ke wòanɔ hã ele be woalé nu nyui wɔwɔ me ɖe asi, anɔ tsitre sesie le xɔse me maʋamaʋae, eye kekeake le yometsitsiwo me hã, le tetekpɔwo me hã. Ale ele ŋusẽ domewo be woalɔ akpefu fãa le nu nyui kpakple dzɔdzɔe nyenye ŋuti ke menye le nu vɔ̃ ŋuti o. Elabe ame aɖe yi ke nye xɔsetɔ eye wole eyome tim le eƒe xɔse ta, le Kristo ta, le dzɔdzɔe nyenye ta la anye yayra nɛ. Labe Kristo ŋutɔ gblɔ be ame mawo tɔe la nye dziƒo fiaɖuƒe la woayra ame siwo yome wotsina le dzɔdzɔe nyenye ŋuti la, elabena woawo tɔe nye dziƒo fiaɖuƒe la. Ke ma nenye be wole yowome tsima na yi ɖokuiwo me nakpɔ ɖa be ɖe Kristo yi ke dzi ne xɔse tae ɖo loo, nu dzɔdzɔe yi ke wɔm ne le tae ɖo loo, alo wò goyi taea, wò nu kekle taea. Ale Petro etsɔ xɔsetɔ ƒe fukpekpe le dzɔdzɔe nyenye ta tsɔ sɔ kple Kristo ƒe fukpekpe. Ale be Kristoa menye ye ŋutɔ ƒe nu vɔ̃ tae wòkpe fu ɖo heku ɖo, gake ekpe fu eye wòku ɖe xexia me ƒe nu vɔ̃ ta be to eƒe ku vɔsa mea ne eya me ƒe dzɔdzɔe nyenyea ne wòasu edzi xɔselawo si. Ke ma lɔlɔtɔwo ele be míalɔ fãa, madzɔkpɔwo neva dzɔ fãa, me nenema yea, wonetsi mía yome fãa, nenye le xɔse yi le mía si ta yea, nenye le nu dzɔdzɔe yi ke wɔm mie le ta ye la, kema azu yayra na mi le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Azɔ Petro le gbɔgblɔm be ɖe xɔsetɔ yi ke lɔ̃ be yeakpe fu ɖe aƒetoa ta la, eto eƒe fukpekpe ma me eye wòle lɔlɔ̃ yi ke le eme ɖe aƒetoa ŋuti la ɖem fia. Yesu ŋutɔ hã le gbɔgblɔm na mi le Mawunya etɔ̃lia me be nenye be ame aɖe le ye lɔm la, kema nelé yeƒe se la me ɖe asi, si le mía fiam be Mawu lɔlɔ̃ la eyae nye etoɖoɖo, Mawu ƒe lɔlɔ̃nu hena wɔwɔ ɖe edzi. Kema nenye be egbe míagblɔ be míelɔ Mawua, ele be míalɔ be nu sia nu yi ke wòagblɔ na mí la míawɔ leke, míawɔ ɖe edzi, eye mía alé nu teƒe wɔwɔ me ɖe asi, eye míalé ɖe Aƒetɔ la ƒe nufiafia ŋuti. Ale be to ema mea Mawu Fofo la hã alɔ̃ mi lɔlɔtɔwo le Aƒetɔ la me. Azɔ nenye be míetrɔ dzime
nenye be míelɔ̃a Mawu eye míeléa eƒe enya me ɖe asi ɖe nu kae le na mí azɔ be míawɔ kpe ɖe ŋuti. Ele be mía aɖe afia Mawu be nu yiwo katã wɔm wòle na mí wodze mía ŋu eye míada akpe nɛ. Kema egbe la, nu yi ke míeɖo be míawɔa akpe dada ye wònye na Mawu. Ne míeva enu ewolia gbɔzɔa, míase eme be míegblɔe zi geɖe le kɔsiɖa yiwo míede megbe va yi abe Abraham si nye mía fofo xɔsetɔwo katã ƒe fofo la, eyae nye ame gbãtɔ yi ke na ewolia. Etso enumetoto si ke wòwɔ kple Mawu gbɔ. Kema ele be xɔsetɔ nadogo Mawu, nadogo Aƒetɔ Yesu wòawɔ numetoto aɖewo kpli. Numetoto mawoa woawoe le ewɔ gbe be ame ŋutɔ natso nyame be ele be yada akpe na Mawu. Azɔ ne míeva Mawu nyakpukpu yi ke le agbalẽ kotokuawo dzi gbɔa, Yakob ye gblɔ nya ebe eye matsɔ nu sia nu si nànam la ƒe akpa ewolia ana o. Míenya ŋutinya be Yakob kple Esau wonye venavi, nye Isak ƒe viwo. Yakob to ayemɔnu eye wòda adzo fofoa ƒe tsitsinyenye le esi, mese ɖe fi ma o. Le eya kple enɔa ƒe seblawɔwɔ mea, egato ayemɔnu eye yayra yiwo ke nye evi gbãtɔ tɔa, ŋutsuvi gbãtɔ tɔa, exɔwo le fofoa Esau si. Enu yawo ku dzi na Esau ye Esau dzi be ya awui. Ale be Yakob ele sisim le fofoa nu eye wòdze mɔ heyina ɖe enyinɛa Laban gbɔ le Haran. Ŋkeke gbãtɔ ƒe mɔzɔzɔa eza do ɖe le mɔ dzi eye wòtsi afi aɖe hemlɔ eye wòva eme be eku drɔ̃e be yekpɔ antrɔe. Etso le anyigba va yi tɔ dziƒo. Mawudɔlawo le eflɔm, le ɖiɖim, gale eliam. Ye egbe ɖi nɛ be yayra ŋgbe yiwo ke medo na tɔgbuiwò Abraham kple etɔwò Isak la, nànyi woƒe dome, mayra wo dzidzime, anyigba ya dzi nelea matsɔe na wò eye mana be nànye dukɔ geɖewo ƒe fofo. Eyi menɔ Mawu nya ŋuti bum ame be Mawu ya subɔ me míelea ɖe aleke ŋutɔe Mawua le. Ame ma wɔ nu gbegble efi fofoa ƒe tsitsinyenye, eto ayemɔnu xɔ eƒe yayrawo le esi ye wòsi dzo yina Mawu le va tui le mɔta gbɔgblɔ nɛ be meli kpakpli o eye manɔ anyi kpli o eye ŋgbe yiwo katã medo na tɔgbuiwo kple etɔwoa woanye tɔwo. Nyatɔ Mawu aɖe mele bizarre ŋutɔ wa. Vɔ ɖe eyi menɔ Mawu nya ŋuti buma, nu bubu yi ke ŋuti meke ɖo ya nye be Mawu le eɖokui si. Nu yi ke dzroa ye koe wòawɔ, ye ame yi ke wòlɔ̃ be yeawɔe na la ye wòawɔe na, kɔ ema ya míatɔe ɖe fi ma. Eyi ye Yakob nyɔa eke ɖe ŋuti be fi yi ke ye mlɔ ma
Mawu le teƒea. Eya ta wòɖi vɔsamlekpui ɖe teƒea. Hegblɔ be metu kpe sia ɖe afii abe dzesi ene. Anye Mawu ƒe aƒe eye matsɔ nu sia nu si nanam la ƒe akpa ewolia ana wo. Si gɔme nye be Yakob le gbɔgblɔ be afi sia afi si ke woayɔ Mawu ƒe ŋkɔ atɔ ɖo be enye Mawu ƒe nɔƒe, teƒe ma ye woasubɔe le la, nu yiwo katã Mawu ana yea, yeatsɔ woƒe mama ewolia ayi nɛ le teƒe ma. Ale Yakoba xɔse yi ke wòkpɔ le etɔgbea Abraham kple fofoa Isak gbɔa, edze tɔtrɔ azɔ be eya ŋutɔ xɔse nasu esi labe edo go kple Mawu, yetae wòɖi ŋkuɖodzikpe ɖe teƒea ɖo. Ye azɔa menye Mawu ye bia tso egbɔ be yayra yiwo ƒe ŋgbe ye do nea, ne wova eme nea, ne tsɔ nuwo ƒe ewolia va na ye o. Jacob ŋutɔe tso nyame azɔ, il prend un engagement personnel et volontaire. Be enya yawo ke ne gblɔa, nenye be wova eme na ma, nenye be le kplɔm le mɔ ya zɔzɔ me, ale be fi yi ke yi me le ame yi dedie, ye gbe ɖeka me gatrɔ gbɔ va fofonye ƒe aƒe mea, kema nu sia nu yi ke nanam la, matsɔ eƒe ewolia ana wo. Edze be Yakob eƒo asi kple Mawu ene, xɔse fɛ̃ le esi le ɣe ma ɣi. Ke míawo ɖe egbe míesusu be míezu xɔse tsitsitɔwo, nu kae le na mí be míawɔ eye aleke míase eme ɖoe. Egbe abe kristotɔwo enea, ele be míase eme be nu ewolia tsɔtsɔ yi Mawu ƒe aƒe mea, ekpɔtɔ nye enuɖoanyi ɖoɖo kple se tso Mawu gbɔ na mí. Le nyanyuie gbalẽawo me, abe ne míexlẽ Luka 11 ƒe kpukpui 42, Mateo 23 kpukpui 23, Yesu Kristo metsi tsitre ɖe nu ewolia nana ŋuti o. Ke nu yi ke ŋuti wòtsi tsitre ɖo le ɣe ma ɣia, eyae nye Farisitɔwo ƒe alakpanuwɔwɔ, labe woléa ŋku ɖe nu yiwo ke asixɔxɔ mele wo ŋuti gɔ hã la ŋuti, eye wogblẽ nu yi ke nye vevitɔ la ɖi, eye nye toɖoɖo Mawu. Lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me. Kema míawo egbere, míeɖo la se eme be ne míeva na nu ewolia le Mawu ƒe aƒe mea, enye akpedada ƒe dzesi. Ye míase eme be Mawu ɖe wòyra mí vɔ hafi míeva le nu nam, ye míele akpe dam. Mí meva le nu nam be ne Mawu nato eme, ne wòayra mí o. Paulo be Mawu tsɔ gbɔgbɔme yayrawo katã le dziƒo nutowo me la yra mí le Kristo me. Yayra ma yi ke Mawu tsɔ yra mí le Kristo mea, wonye egbe ƒe yayra eye wonye etsɔ si ke ne gbɔna hã ƒe yayra. Le go bubu me, Mawu yra mí egbe eye etsɔ hã agayra mí eye wòagayra mí daa. Kema enunana le eƒe aƒe me la, menye mɔnu yi ke woato aƒle Mawu ƒe yayra o, aƒle Mawu ƒe amenuveve o, ke boŋ enye míaƒe ŋuɖoɖo nana Mawu le nu yi ke wòwɔ na mí la ŋuti. Kema yayra la edo ŋgɔ na nunana. Voa ele be
míake ɖe nyaɣaɣla aɖe ŋuti eyae nye be nenye be xɔsetɔ na nu le Mawu ƒe aƒe me le nu teƒe wɔwɔ mea kokoko nane dzɔna le ema be megbe dome eya gblɔm miele be Dieu honore la fidélité. Il réagit à la fidélité du croyant en ouvrant les écluses des cieux. Ne wona nua tso dzivava me menye kple dzizizi o. Wona nua kple nu teƒe wɔwɔa. Ne wona nua kple dzidzɔa. Mawu egbugbɔ ƒuna dziƒo nu na ame yi ke na nu le nu teƒe wɔwɔ me. Eyae gblɔm nyagblɔɖila Malachi le eƒe agbalẽa ta etɔ̃lia ƒe kpukpui ewolia me. Kema nu yi ke biam Mawu le tso mía si egbea eyae nye be míanye nu teƒe wɔlawo le nunana me. Eyae nye be nunana na tso edzivava me eye mianɛ kple dzidzɔ. Mlɔeba la lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me. Nu ewolia yi mie be miatsɔ vɛ egbea menye ega ɖeɖe ko ƒe nyae wònye o, gake enye lɔlɔ yi ke le miame ɖe Mawu ŋutia, xɔse yi le miame ɖe Mawu ŋutia, ɖeɖefia Mawu le nu yiwo ke wɔm wòle na mi ɣe sia ɣi la ta, eye le nu yiwo ke wɔ ge wògagbɔna na mi la ta. Egbe Mawu le nu etɔ̃ biã tso mía si. Míatrɔ dzime, míalé eƒe nufiafia me ɖe asi, eye kesinɔnu yiwo ke wòana mia míatsɔwo ade bubu eyamea ŋuti. Kema Gbɔgbɔ Kɔkɔe yi ke nye míaƒe nufiala nanɔ míafiam ɣe sia ɣi ale yi ke wòle be míada akpe le Mawu ƒe aƒe mee. Amen. Mía ye dzi atsɔ míabe nunanawo vɛ kple míabe nu ewoliawo. Míawɔ woame evea le tsotso ɖeka me. Kɔsiɖanu anɔ aɖakagoawo me eye enu ewoliawo anɔ agbawo me. Míabia tso xɔseʋu si be wòanɔ mía kplɔm le wɔwɔ me.
mazunane tronye notinya wo mazunane oh akpenami quatre côtés et il y a le trop sucré agutome pea kple ama après c'est gokuako amango ogagam 2000 to sugba pa on vient me toema 3000 de mangoes de cas avec 3000 et tom quoi mais les cossi divier blafo bli le maïs abrodagbaja mogo agbamele molo me de gugu 200 de cas avec 1000 francs to sugbo agba 1500 to me ton 2000 to me ni il y a la mort le bien ebli bravo nene le yo 3000 tanti akpe 3000 de cas 3000 eve bdema ayo amlidie so na hogaba super Emma Coco Toya Coco Macri à 2000 des cas et ton super Emma Kudo Liha d'Atugamijo Blamdo à 3 litres et Guamelemo Yogana hwe. Si ça yogana hwe là. On regarde malio. Ma pauvre métier asio. Nene. 3500. Moi quoi, je sais mélanger de cas. 3500 de cas. 3500 EV. L'Irakble a coulé. 3500. Et toi, me reconnaît du vieux. La couleur qu'on les hadji. Et gavake, il y a un tonton à faire gars. Il y a Gugumbe. Gugumbe ou lait. Il y a un gars à faire. Non. Il me s'est que là. 3000 de cas. 3000 EV. 5000. Mais c'est mieux. 5000 de cas. Papier vert. 5000 EV. 5000. Et ton. Pourquoi me records du vieux? À Janet Tito, ça va liquide. À Janet Tito, l'état me ton. 1000 francs de cas. Néné. 1500. 2000. De cas. EV. Et ton. Quand il y a 1500 ans, regarde. Quand il y a 1500 ans, il y a 1500 filles. À un moment donné, il y a 2000 toi. Il y a 2000 toi, voilà. À un moment donné, à 2000 de cas. Néné. 3000. Et nous sommes bons en l'eau. Merci là, merci. Oh, 4000, oui, 4000 voix. Néné. 5000, oui, 5000 voix. Piment noir, et bien c'est fion. Asie sucré. Sucruzi. De thé sucré. De thé qui est sucré les meilleurs. Curcuma sucré.
Il m'a dit 4 000 de cas, nous avons pas de main. 4 000. 5 000 à Chomo, Coco Rapé. 5 500 à Zitoutou. Nous sommes sous 5 500 de cas. 5 500 EV. Néné. Il y a 6 000 €. 5 500 de cas. 6 000. 6 000 de cas. 6 000 EV. 6 000. 6 000. Attends. Amérique. Mais quoi c'est du vieux? Las ova mele jajo nukata. Ah, over. 1000 francs. À tout cas, le mot. 2000. 2500. 3000. Makayo. Amérique. Tu as dit la Hogava? 3000. 3000 Fimara. La douce moyen. Adrou, tu vivis? Adrou. Il y a que. Il y a gagné des cas. 200 des cas. 2000 des cas. Nous avons yoga na yoga m'avons yo. 3000. 5000. Merci, papier vert. 5000 de cas. 5000 EV. Si ma paquet de cas quoi faire? Est-ce que tu as 1000 francs là? On va aller négocier. 6000. Attends. Mina mia de moto eye mia do gbera tsɔ nunana ɖo Mawu be ŋkume. Míaƒe Tɔ Yesu Kristo edo se na mi be mímegava yeƒe ŋkume asi ƒuƒlu o. Nu siwo nèna míekpɔ tso míaƒe dɔwɔwɔwo me la, míɖe le wo me hetsɔ va le akpe dam na wo. Gawu la, míetsɔ míaƒe nu ewoliawo hã va. Fofo míeɖe kuku kɔ mí kple nunana siawo katã ŋuti to Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe ŋkɔ me. Amen. Mie le ŋkuɖome be nyitsɔ yawo ɖa si ne gbɔna eyae nye Yesu ƒe dziƒoyiyi le mí kristotɔwo ta edɔme meli o. Kema subɔsubɔ eli nyitsɔ yawo ɖa gbe wòanye subɔsubɔ ɖeka na mí katã tso ŋdi ga enyi kple afã me tututu subɔsubɔa adze egɔme Yesu ƒe dziƒoyiyi ƒe subɔsubɔ akpe mia mia ayi edzi kple ta gbedodoɖa miatsɔ ha 400 ƒe kpukpui gbãtɔ kple evelia ayi mia ɖokuiwo me. O Aƒetɔ wò nyonyo ta magalɔwo ɖe dziwu Gbɔgbɔ Kɔkɔe nefiam bena magalɔwo ɖe dziwu.
ta magalo ode jiu baka kwe ne fiambe na magalo ode jiu de jiu de jiu magalo nye de la de jiu de jiu de jiu magalo nye de la de wo yaira si o ƒo xlãm ta magalɔ ɖe dziwo yaira si wo ƒo xlãm ta magalɔ wo ɖe dzi wo amenuveve gãta ame enu veve gãta magalɔ wo ɖe dziwo de dziwo de dziwo magalɔ nye de la de dziwo ade dziwo o de dziwo magalɔ nye de la de dzi. Mekpe wo be nàge ɖe gbedodoɖa me. Akpala ƒe nyametsotsoe nye ya. Le yi me wòke ɖe Mawu ƒe nyonyo kple eƒe amenuveve ŋuti. Le yawo ta yagalɔe ɖe dziwu. Kae nye woya wò nyametsotso. Egbe ƒe mawunyawo ƒe nyatia le yɔwòm hena dzimetɔtrɔ, hena tɔtrɔ va Aƒetɔ la gbɔ, be eya ɖeka ko nanye nu sia nu na wò. Kema enya le kpe wòm be elegba wuliwuli kpɔ kple ŋkua kple makpɔ kple ŋkua yiwo le dowomea naɖe wo ɖa eye natia Yehowa Mawu ɖeka ko subɔsubɔ. Enya le biabia tso asiwò be nàlé Aƒetɔa ƒe nufiafia me ɖe asi, nàdzrae ɖo, nàtsɔe ade dɔ me. Kema ɖe asi le ɖokuiwò ŋuti na gbɔgbɔ kɔkɔe si ke nye wò nufiala be ɣe sia ɣi le nɔnɔme ɖe sia ɖe ŋgɔ wòafia wò nu yi ke dze be nawɔ.
Mawu lɔlɔ le biabia tso mía si be mianye toɖolawo. Míatsɔ Mawu ƒe ɖoɖo ade dɔ me. Kɔnu yiwo ke wòɖo anyia míakpɔ wo dzi. Míanye akpedala na eyamea ɣe sia ɣi. Azɔ ne eke ɖe eŋuti be ne wɔ nu teƒe le akpe dada yi mieɖo egbea mea, ƒo nu kple Mawu. Nyonayiwo katã kplɔa nu teƒe wɔwɔ ya ɖoa, wone kplɔ wo ɖo le afi sia afi. Wone gbago ɖe dziwò le wo ƒome me, le wo aƒe me, le wo sukuyiyi me, le wo nusɔsrɔ̃ me, le wo dɔsɔsrɔ̃ me, le wo dɔwɔwɔ me, le wo asikakia me. Nyɔna yawo wone zu wo domenyinu, wone zu wo dzidzimewo tɔ. Kpukpui etɔ̃lia be to ƒutsotsoe dze agbowo dzi ekplɔm va aƒe dedie. To ƒutsotsoe dze agbowo dzi ekplɔm va. Ekplɔm dedie, ekplɔm dedie, ekplɔm dedie, magalɔ de dziwu, de dziwu, de dziwu. Magalɔ nye de la de dziwu, o de dziwu, magalɔ nye la de dziwu. Mawu nublanui kpɔla, nyateƒe le wo lɔlɔ kple amenuveve ta, míawo hã míele adzɔgbe ɖem be míagalɔ wo ɖe edzi ewu. Aƒetɔ le wo dɔmenyonyo ta neɖoe be yaɖe ɖokuiwo afia xexea me, ale be to Yesu Kristo dzia nele gaglagbe, nele kpuiƒe, eye netsɔ ɖe ame siwo ke dzia o tso dzi vava me la gbɔ. Akpe be ne to Kristo Yesu dzi, ame si nye aƒetɔ kple ɖela, eye ne va dzi mi nu vɔ̃ wɔlawo kpɔ, eye ne ɖe mi tso tsɔtsrɔ̃ me. Míele akpe dam na wo le enya si ke ne gatsɔ na mi egbea la ta. Enya le mía yɔm hena dzime
tɔtrɔ aƒetɔ ewoe nya mía dometɔ ɖe sia ɖe ƒe edzi kple ayikuwo le ɣeyiɣi me gbea le ɖiɖim na mía mie kuku ɖem na wo be gbɔgbɔ kɔkɔe nakle ɖe mía me eye wòakpe ɖe mía ŋuti be míadze si fi míege le nu yi me míedze anyi le ale be wòagbugbɔ agbo agbe mí eye míatso ale be míazu nuwɔwɔ yeyewo wonya le míakpe hã be míadzra wò nufiafia ɖo aƒetɔ gbɔgbɔ kɔkɔe si nèɖo ɖa be wòanye nufiala na mía na be eya nanye mía kplɔla ɣe sia ɣi eye le nu sia nu me wòakle ɖe mía me be míadze si nu yi wòle be míawɔ aƒetɔ míaƒe nyametsotso eyae nye be wò lɔlɔnuwɔwɔ ko nanye míaƒe gbe sia gbe nunyiame eya ta míetsɔ mía ɖokuiwo le asiwo me dem le kuku ɖem na wo be nakɔ mía ŋuti keŋkeŋ nadzra míaƒe dziwo ɖo eye ɖiƒoƒo ɖe sia ɖea aƒetɔ naklɔ wo ɖa keŋkeŋ le mía ŋu na be míala mía ɖokuiwo ɖa tso trɔ̃subɔsubɔ gbɔ tso dzimaxɔse gbɔ eye míazu ame yiwo ke asubɔ wò le gbɔgbɔ kple nyateƒe me gbɔgbɔ kɔkɔe míeɖe kuku be nakplɔ mí ayi ɖe nyateƒe blibo la me ale be míadze si nyateƒea be wòawɔ mí ablɔɖeviwoe Mawu ele biabia tso mía si hã be míatsɔ míaƒe nunɔmesiwo ade bubu ŋutiwoe eya ƒe ɖe míewɔ egbe le yi me míeɖoe be míahe ewoliawo ava ŋkuwome akpe le yayra siwo katã netsɔ yra mí va yi eyiwo ke negale kɔkɔm ɖe mía dzi fifi la kple yiwo ke nagava tsɔ ayra mí la ta na be ɣe sia ɣi míanɔ gbesɔsɔ be míanɔ akpe dam na wo le dzidzɔ nuteƒewɔwɔ kple nyateƒe toto me mía fofo si le dziƒo mie le kuku ɖem na wo be nadudu ametakpɔkpɔ akɔ ɖe míaƒe ƒomewo dzi míaƒe aƒewo dzi míaƒe dukɔwo dzi míele akpe dam na wo be wo ŋutɔ ne dze sukuƒe ya gɔme eye ʋeʋea ele tetem ɖe nuwowo ŋuti eye le ŋkeke aɖewo megbe ƒe nuwu dodokpɔwo adze gɔme míetsɔ sukuviawo nusrɔ̃viawo katã le asiwo me dem le ɣeyiɣi siawo me aƒetɔ ɣelawo ɖe wò aʋala sesẽwo te nana be woanɔ lãmesẽ me nate futoa ƒe ɖoɖowo ɖa tso wo gbɔ eye nakpe ɖe wo ŋuti be woadzra ɖo hena dodokpɔ wɔwɔ Mawu míele kuku ɖem na wo be naƒu to anyi ɖe míaƒe ŋeŋe míaƒe ɣlidodo kple míaƒe gbedodoɖawo ŋuti na mí nakpɔ mía ta le míaƒe yiyi kple gbɔgbɔ me akpe be neɖo to mí le Kristo Yesu míaƒe tɔ la ƒe ŋkɔ me amen. Le tsitrenu mina mía aƒoƒu míaƒe gbedodoɖawo ɖe eye Yesu ŋutɔ fia mí me
aha gblɔ be mia fofo si le dziƒo wo ŋkɔ ŋuti nakɔ wo fiaɖuɖu nava woawɔ wo lɔlɔnu le anyigba dzi si gbe ale si wowɔna le dziƒo ene na míaƒe nuɖuɖu si asu mía nu egbe la mí tsɔ míaƒe nu vɔwo ke mí si gbe ale si míawo hã etsɔe kena ame siwo da vo ɖe mía ŋuti la ene eye megakplɔ mí tete kpɔ me o ke ɖevi tso fɔɖitɔ la si me elabena tɔwoe nye fiaɖuɖu kple ŋusẽ kple ŋutikɔkɔe yi ɖe mavɔmavɔ me. Trɔ le wo dzi me eye dzra aƒetɔ la ƒe nufiafia ɖo. Mixɔ Mawu ƒe yayra. Ke esi Yehowa se ʋeʋẽlilia la, egblɔ le eƒe dzime bena nyemagaƒo fi ade anyigba akpɔ le amegbetɔ ta o, elabena ame ƒe dzimesusu enye vɔ̃ tso ɖevime ke, eye nyemagatsrɔ̃ nu gbagbewo katã abe ale si mewɔ ene o. Tso esia dzi, ŋkeke ale si anyigba li la, nuƒaƒã kple nuŋeŋe, vuvɔ kple fifia, dzomeŋɔli kple pepi, ŋkeke kple zã, nu matsi o. Yehowa ayra mi eye wòakpɔ mia dzi. Yehowa akɔ ŋkume ɖe mi eye wòave mia nu. Yehowa atrɔ eƒe mo ɖe mia dome ame sia ame gbɔ kple miaƒe ƒomewo eye wòana ŋutifafa mi. Amen. Taflatse minɔ anyi vie. Mie di vevie be mia ase nu yi do tso nu yi miewɔ egbea la me le mía gbɔ afi agbalẽ kotokuawo ewoliawo yiwo ƒo ƒuia ede $1,000,000 franc akpe 340 biedze 7 kple bie 4 1,340,720 francs. Le francophone, oui, 1,069,000. Que manemie cho nous eveao chokpea ele million eve. Kotoku à la fa ene bla eve ple kpono eton 2,420,075 francs. Yo, egbebe dona mi lo, miawe wo dolo, mawu gbale miayra gbake, eme koa, azomia adinu ha, le titre nu, ha alafa de, bla aton vo de kelia, kpukpu igbanto evelia kple etonlia o Yesu lemda si nyue ne na klom yi sede si madzo la fisia yi ma vome. Ne wo amenuveve yɔ nye dzi me.
la galegagla de me hã wòla akplɔm to zãme. Mi famiglia drake chiaro.
katã tɔ míegadi be míagblɔ nɔ be akpe elabe elɔ̃ ewɔ mía ŋu dɔ netsɔ wo nya na mí eye negale gbesɔsɔ be nagaʋu dziƒo nu na mí akpe le wo dɔlawo ta aƒetɔ natsɔ wo ŋusẽ ata na wo le afi sia afi nanye wo takpɔla le woƒe dɔwɔwɔ me nadzra wo ɖo ɣe sia ɣi be woate ŋu anɔ te le subɔsubɔdɔ sia me míetsɔ míaƒe yiyi le asiwo me dem nanɔ nyi kple mí míato kpasiɖa yeyea hã me le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me amen egbe be dɔ lo Mawu nedo ŋusẽ mi ale yi mienya kpɔ lea mianya kpɔ eme hã eme kɔa agbe eyi zã ɖe aƒetɔ la ƒe nufiafia ɖo nɔvi lɔlɔ̃tɔ le Kristo me dzidzɔ wònyi na mí be míeganɔ wɔ ɖeka kple mí le egbe be subɔsubɔa me abe ale si mi le wɔ ɖeka kple mí la aƒetɔ la ŋutɔ neyra mi eye wòakpɔ mia ta míebiɔ kɔsiɖa sia be dzidzedze nyuie na mia dometɔ ɖeka ɖe sia ɖe le aƒetɔ Yesu Kristo